igitondo cyiza nanone kuri mwe mwese mudema kubanira natwe ku makuru tuba tugenda tubasangiza umunsi ku munsi. Reka twizere ko mumeze neza rero tudatinze tugarukanye amakuru menshi cyane nk'uko mumajije kubimenyera. Ni amakuru rero tuba twibanda inaha iwacu mu karere k'ibiyaga bigari, ariko cyane cyane turebera hamwe uko bimeze ku butaka bw'umurasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turebera hamwe update cyangwa se amakuru agezweho ku ntambara iri gusakiranya igisirikare cya FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Ni amakuru menshi rero cyane tukuzaniye muri kino gitondo cyo kuwa 18 Ugushyingo umwaka wa 2025. Ntabwo turi butinde rero tugiye guhita twunyarukira ku makuru yacu, mbibutsa ko ngewe ubu uri kuri Microne 6Berry official nk'ibisanzwe. Nakubwira ngo niba uri mushya hano utarakanda subscribe unkandiraho kugira ngo tuzajye turushaho gukomeza kwibanira mu nkuru n'ibiganiro bitambuka hano umunsi ku munsi. Muri aya makuru rero turaza kwibanda ku makuru adasanzwe yihariye yo gukurikirana uko ibintu bihagaze muri Sud Kivu, ahamaze iminsi havugwa imirwano ikaze hagati y'abarwanyi ba Wazalendo bakomeje kwerekana ingufu zidasanzwe ku rugamba. Abasore bafite courage bakomeje guhangana n'umutwe wa M23 bavuga ko ushyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda. Turibanda rero uyu munsi ku gace ka Shabunda, ahamaze igihe havugwa intambara idasanzwe, ariko uko ibihe bihinduka ibikorwa bya M23 biri kugenda byigizwa inyuma muri iyi teritwari nini kandi ikungahaye ku mutungo kamere. Biravugwa ko hari inkuru y'intsinzi ku ruhande rwa Wazalendo. Biravugwa ko bigaruriye igice cya Mayimingi, yigaruye bundi bushya na Wazalendo. Ngayo nguko nayo makuru tugiye kuba twarebera hamwe turambure. Hari andi makuru angeraho avuga ko umusirikare wa M23 yafatiwe mu gico ikibande, aho ni muri Masisi rero muri Kivu y'Amajyaruguru. Ni amakuru aturuka ku rugamba ikibande avuga ko umwe mu barwanyi ba M23 yagize ibyago agahura n'ingabo z'abarwanyi b'Abawazalendo agafatwa mu gace kari kagoswe n'imirwano. Ngayo nguko reka turebere hamwe ano makuru tuyarambure. Biravugwa ko ubu tuvugana Mayimingi yageze mu maboko ya Wazalendo. Ni inkuru y'intsinzi rero itanga icyizere ku baturage ba Sud Kivu. Mayimingi yigaruwe bundi bushya na Wazalendo. Mayimingi ni umudugudu uherereye mu birometero 34 uvuye Nzibira mu ntara ya Sud Kivu, teritwari ya Shabunda. Iyi ni teritwari nini rero kurusha izindi muri iyo ntara. Uyu mudugudu si uw'ubusa, ni ihuriro ry'inzira ry'igisirikare kandi ufite ibyiza byinshi M23 yifuzaga kwigarurira. Ni inzira ihuza Walungu, Mwenga na Shabunda. Ifite ubutaka bwuzuyemo amabuye y'agaciro, irimo ishyamba ryagutse rikunze kuba indiri y'imitwe ifite intwaro. Niyo mpamvu gufatwa kwayo n'abari biganjemo abarwanyi ba M23 byese byumvikana nk'igitutu gikomeye ku ngabo za FARDC ndetse n'abaturage. Kwinjira kwa M23 byateje ihunga ry'abaturage mu buryo bunyuranyije, guhengamirwa kwiyubakwa ry'amahoro n'ubwoba bukabije mu bice byo hafi. Ikigo nderabuzima cya Nyarubemba giherereye Ikimbiri cyahise cyuzura, abasivili bararashwe ndetse baranakomereka muri ibyo bitero mu gihe Abawazalendo bageragezaga guhangana n'umwanzi. Abaturage baraye batazi ikigiye gukurikiraho bakanguka basanga amasasa avuza ubuhuha. Ni mu gihe abantu bambuka imigezi n'amashyamba bahunga, abasesenguzi bo bagaragaza ko M23 yari hanze amaso Shabunda cyane kubera umutungo wayo n'ubusugire bw'igisirikare. Iyo Mayimingi ikomeza kugenzurwa na M23 byari gufungura umuryango wo kwagura imirwano mu bindi bice bya Sud Kivu. Aha rero niho Wazalendo bahisemo gukora operasiyo y'uko M23 itagomba kubacaho. Aho Wazalendo bagabye igitero cyatunguranye kuri M23 bakabatsinda. Indirimbo z'ibyishimo zisubira mu matongo ya Mayimingi, impinga zigaruka mu maboko y'abaharanira kurengera igihugu. Iki gikorwa cyahise gifatwa nk'intsinzi ikomeye cyane ku rwego rwa gisirikare ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ni ikimenyetso cy'uko Wazalendo batarambirwa. Biravugwa ko nubwo hari intsinzi ku ruhande rwa Kongo, abaturage barasaba kongererwa uburinzi
abagize civile societe baburira ko ibintu byaba bishobora gusubira inyuma igihe cyose ubufasha budahagije kuva mu ntangiriro za 2025 imaze kugaragara no hafi ya Bukavu ikomeje imirwano yo kwagura ubutegetsi bwayo, bityo intambara iracyari ndende muri Sud Kivu. Mu mateka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntihasanzwe hadasubirwamo amagambo iyo umudugudu ufashwe umuryango wawe ejo uba usigaye mu gihirahiro. Muri Mayimingi ibi ni ukuri, hari imiryango yabuze ahijya, hari abafite intimba yo kubura babo, hari ibikomere byo ku mubiri no ku mutima bizamara igihe kinini cyane. Ariko intsinzi ya Wazalendo yatanze umucyo mu mwijima wari watangiye kunegekara ishabunda. Mayimingi yongeye kugenzurwa na Wazalendo, ariko urugamba ruracyakomeje. Umutekano w'abaturage ni nk'ikirahure urashegeshwe kandi ngo ugomba kurindwa bakwitabwaho buri munsi. Tugaruke i Masisi rero muri Kivu y'Amajyaruguru, amakuru aturuka ku rugamba Ikibande aravuga ko umwe mu barwanyi ba M23 yagize ibyago agahura n'ingabo z'abarwanyi b'Abazalendo agafatwa mu gace kari kagoswe n'imirwano. Uwo murwanyi rero yafashwe mu gihe imirwano ikomeje gukara mu bice byinshi byo muri Masisi, aho umutwe wa M23 bavuga ko ushyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda ukomeje kugerageza kwagura imipaka yaho bagenzura. Nubwo ari umusirikare umwe rero wafashwe, abasesenguzi mu by'umutekano bavuga ko ibi ari intsinzi y'ikirango n'iya politike kuri Wazalendo, kuko bigaragaza ko bafite ubushobozi bwo gucunga neza inzira zose zishobora kwifashishwa n'umwanzi, bigatanga icyizere gishya ku basirikare n'abaturage bari ku isonga ry'intambara, bigabanya ubushobozi bwa M23 kumenya neza amakuru y'urugamba. Abaturage bo mu bice bya Kibande na Masisi muri rusange bakomeje kugaragaza impungenge z'umutekano bitewe n'uko imirwano idahwema kwiyongera mu minsi ishize. Kugeza ubu nta makuru menshi aratangazwa ku mibare y'abahitanywe n'iyi mirwano cyangwa abakomeretse, ariko inzego z'umutekano zirizeza ko ziri gukomeza ibikorwa byo gusukura no kugarura umutekano abaturage muri ako gace. Turakomeza kubakurikiranira hafi rero amakuru yose ajyanye n'ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi tuzajya tubagezaho uko update zizajya zigenda zitugeraho. Reka tubashimire cyane rero mwakoze kubana natwe muri ano makuru yo kuri iki gitondo cyo ku itariki 18 Ugushyingo umwaka wa 2025.